بله تماشاوانین هیجا حمام بابت مترسیا ارد هیجا کمازن استانبولی لی هر وها لجهین دنجی اکو طایبتی ارد هیجین ششی سباتی رودابون پروفسور دکتر övgün Ahmet Ercan jeolog و پسپوری ارد هجیج آید نیمیوانی منه سلاف بود بریز ارجان نها ششی سباتی ارد هجا کمازن رودا ماراش و ده başarıydı. Dühi peyr le Malati, Bingöl, Angul, Çevli geci ardhejin gran rudan yani bihez 5.2 5.3 برز ارجان مترسیا پیکانینا چیبونا اردهجه که دن لوی منطقی هیا لوی دبری Şimdi bu 11 il depremi yaklaşık 400 bin kilometre karelik bir alan. Ve Erdeheca Sıbatı Türkiye'de 400 kilometre dünya üzerinde 4 tane kırık, 4 tane büyük depremle Eva kırıldı. çar şikestinin Bunlardan mazın henem en büyüğü Doğu Jivan Anadolu heri Anadolu, mazın şikestina Kafkasya'dan Rojlat Kars, Anatolia Erzurum, kuj Kafkasya daha berbe sonra Karsu Bingöl'den, Erzurum'te işte ji çevlige Tunceli'den berbe Elazığ, Dersim Malatya jwir ve oradan خارپت و Kahramanmaraş, مالت حتی مرشی و حتی Osmaniye ve Hatay'a Osmaniye uzanan و Doğu Hatay'ı berdevam dibim. Kahramanmaraş'ta Ev kırıldı. şikestin Bunun yanı sıra لمرش دست بکر Filistin'de لآلیدن لفلسطینجی شکستنه که چه بو جورجی بربه سوریه و جورجی حتی بازار جخه kuzey ev ucu ev Pazarcık'ta kırıldı. ل ل ل Bunun بازار شکست به 7.2 bir Nur Hatt'ta deprem oldu. 7.6 büyüklüğünde deprem oldu. 7.6 لنور حقه هر وحال البستان جل سر شکست göksünü kozanı ve derece daha sonrasında ise Hatay'ın her dahi le Hatay'ı berbe Kıbrıs'ı ve şikestine ki çebu o ardhece ki bir 6.5 ruda bevan ardhecan امکارم بیجن لوی داره چار شکستنین جدی هنه ده انجام ویده بلگور هجمارن داوی 51,000 کسان جان خوش دستان برز ارجان دخوازم بزانبم نها گلو اف فاین اردهجی اکتیف بونه زیادتر اکتیف بونه دما داویده مترسیل سر استانبولی جی حیا بککو هشداری هاتیه داین Şimdi bu depremlerle بوان اردهجان و اردهجا کو ام لستانبول چاوره دکن تو پیوندی نینه ev qalş ev şikestin cehev cudane eva Bakuri Anatolya şikestane kehek je Hakkari wane çay Zagrosan despedike jwer Muşu Bitlisi o je çevli gece berbe Erzincan'ı jwe dereci Tokat Amasya Çankırı o berbe Bolu'yu ve digije Düzce Kocaeli Bakure Marmara'yı lehva digre hatta Saros edice ev ardhece ku le ev ardhece ku le bazda yazda bajaran ruda bu ev maraşet pevendiye xo bi İstanbul'un nine بله مترسیا اردهجا کو لستانبولی رو بده اف هشداریا کو لسر اردهجا کی لستانبولی بیک وره yani او مترسی نرخاندن آویج تور بگرم پروفesör ارجان
Şimdi aslında bu İstanbul depremi bu konu biraz hatalı olur. اگر امتن بیجن اردهج استانبول هنک شاش ده بجبر کو باکور مارمارای لی دسری دا جدیس استانبول ته لگل و کوجالی هیا یالووا هیا هر وها مودانیا هیا باکور بورسای هنه باکور بالکسیره هیا لگل ویجی چانکاله و گلی بولوجی لخواد دگره هجمارک نافچان لخواد دگره حمود باندور ببنج اردهجا و درم لیل و درم دو اردهج تین چاور ریکرین یک جوانا avcıların İstanbul le navçe avcılar ya İstanbul de nav deryayı da 25 kilometre vek 6.7 te çavara kirin yedinci le Silivri deniz içinde de 10 kilometre nezi deryayı 7.2 ten çavara kirin o ev bajarın der dor de ve ardhece be bandor bibin. Bele bergiriye lehemberi van matırsyan dikarın çibin Profesör Ercan? depremler önlenemez. Kesinlikle ara peşe ardhejan begre ev ru bidin. Dolayısıyla depremler için legor ev lebin arde ru dedin. Çav hene avin bin arde hene o çavkaniyen jeotermal hene maden hene lüve deri berhemin ku xuda dane lüve deri yek jivana mirov tenej aliye ardheve ve müjul dibin eğer xaniyen wan ne başın heldiveşin ligel ve ardhej leheman demi daristanan çedikin velatan çedikin çavkaniyen bin arde çedikin marif kara beje buyareki baş ya sürüştiye Ledema amadakari nebin ev dibe sedeme karasatı. Yani ger mesela bergiriyen gol Japonya'yı ve kendimune hati girtin biz senin Profesör Ercan. Mesela Japonya'yı ardhijin gelek mazanteri gu dedin hana hatta haştayı gu dedin hana li ziyanın ve zararmendiya ve ki ikulu Türkiye çed bin nabin. Yani li Türkiye bergiriya lehemberi ardhejan ve derbari de ger nirkhandina tebek. Şimdi efendim depremler doğrudan doğruya ardhejin ku ru dedin giredayı ravşa abori u perverde velate her vaha asta zanebun u hezar reveberiye her tim kesin hejar da ardhejan da dimirin jiber ku khaniyen vaniye baş ninin şanse vaniye avahiyen baş ninen hatta ku tengezariyen aboriye neyin derbas kirin kes nikara xoş cezyanın ardhece derbas bikin. Jiber ve despeki dive aboriya velat vere başkirin her vaha asta perverde velatiyan vere zede kirin ardhej laneteki xwede yanji karasateki nine tene buyereke sürüştiye ne çare nivise Bele dive be gotin jibo xelke be gotin le siyasetmedar tene dibêjin eva takdiri ilahiye tiştê ku em nikarin bikin em birînên me mezin em ê didemekî Kurd da bipêçin
tiştên wiha dibêjin bin wek çarenivîsê nêzik dibin Bu ev depremlerin önlenmesi. Bele. divê eva na bi vê erdhej pêşa erdheja nayê Spasiyatet kim Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan ji Aydın li gel me.